Yes. Na akwenda to clear some issues editorial kiumekino ntokire chungi kia kiumekidrum twari na awati barbomo ba gavana Kawira Mwangaza na bawati kwintumirio bakweregira kumakiri secretary general wa KIAMA. I want us to clear this before we go far. Thank you very much. Tuile murongo moyo KIAMA ni na yuri. Iboya sana bwana Martin. Na karimi kambu nyendi na kuiro munoko yake Weru TV na Weru FM na mbwe bura watirinya muno thai no tubora bwira miruma na gwithwa bukiritango professionally ura kubati kubwithwa te onto TV renge tukumenya itura kubombia antu na cio thai ni thami kabisa antu thai ndi barenda kumenya umora buri na kuri shima bwa ide nene muno ni antu betu ba Meru ko antu baibu anteto kwa mfano jumite ke Weru baka miantete intete yo bonge kambwe mantu yau yetu yau ya karikikire tariki 25 ngurikana ukirunda rokere wa na ndauma ungeta muchemani ne KIAMA na nyende yo yuendelea MC betu baisaina tuiti ni secretary general yetu Mugambi Manyara na twatwaria na kuma authority statement kiri media ko ubura kwenda ke antu bamina na member no KIAMA mike public na member baraba out there kinyabono ibwene KIAMA ne ati musimamo yura no yo na kinyanto bakaigwa nteto ingino ntu inya woni ndathiatire chungi thiata mwankanya ke athira tha thita nusu mbithwa ndiko ndi shabiki munene muno wa Weru TV ko we ndenda kuenda ne mtu mwe aringete rukimi muno aikwambirie kuthuka ndamathi akiwa ai kwa statement karito ni secretary general wetu na ni bura kwenda kwarukirwa na arua ni ati muntu ura wambirire kwanje mchakato na mwankio na babu ngobure ya kuchino ntu it is matter that mantu yake ni public domain secretary general wetu Mheshimiwa Manyara uno wambirire mantu yako na Meru itite bobwe na no tongoreti front yetu kile mchakato joju ombe na kinyantu kuno wotu itite na MC bonde beta actually uno mwadia wetu wa KIAMA uni barache nteto indire ciari tuishi in the public domain no te mushemani yongi yobwithwa nyume au yokana bura mushemani tariki 25 yowire no to MC bonde bare na ibasainire kethe ibo no katu wa MC bonde bakuya bakuithindru signature tio kubura kwenda kuwashua member ba mbas ni ati batu turi on course na itwitite bobweja na wora tuwire tariki 25 batu tukuithindru support ya gavana Kawira Mwangaza na tu saini MC betu bonde bo saini muchakato yu kana mswanda yokwenga Kawira mantu yuno buya riwa uriku utiwaruruku bureja na nteto ira social media katwari oma bwana Martin tia kwire njia etanire press conference tuibwa utangazi thike Weru ka Meru FM kana kameme kana muga kana anything utio tumbo mukuti ke ni media na ndenda kwa rimwe WhatsApp ye na bonge ambu rimwe nya KIAMA nyetu tu strategy yetu tu strategy yetu na ndendo WhatsApp is not one of them ndenda kwa tu strategy yetu nyotho ika message ko WhatsApp muntu no ikirimo kuona kuibo twenda kuona na ndendo bwa kalono kanje ni rumwe wa US general mwe wa America arokinya 1991 ndwera ya ngafu embere ira ya Saddam na George Bush arokinya Iraq eta nanje ruro iria zena majeshi ya US indi mirendo ya mberia general ni antu babo muno ibenda kuthoma ground ureri general na mukuru mwe winangereti yake na mburi na kuru eta aria mukuru no kumenya sonjazi bakuria rahai na te munene tweta kwa na enemies eta aria na ba aria mukuru ri ngakwa ndole 10 no woro ekuru eku mukuru amwire isasa wa yi ayikia ndole 10 aringa kuru ekwa general itangi ndole ingi 10 amwire ndine 10 ringi ngakwa ndole ingi 10 ri kuru no mirite muhuta ai mukuru amwire tithina mukuru miaringe theba kuru ni ndola wimwe no mboro ekuru enka urenge na mbeche unda nenkerwa aya kurita muhuta aki sawa au bubu thwa ayikia ndole 10 ekira kiodo ndi na 20 kwa na 20 arita kuro muhuta general mwira very good na ndine kumiringi ngiokonekere kumiringi ri no itange kuru nyama uche kuru kindoko ra nyama uche size yekurua mukuru mwiro tithi na itanga amwira ndina ndola ingi 10 ndendo theruki nyama yu mukuru mwiro tithi na atherukia general akinya samwa mwira ndi thank you very much nkuthoma bu kwenda kuthoma wowe
kinye nkwena kwira ndole ngi kumiure krueu lakini ende we kuona ogwo kiria ende kwe kwenda kuthoma njerero enda kuthoma antu ba Iraki ni antu muthemba okari na babu ni antu baba bwitha chima antu ontu bandole kumiugorwa kure kwitho very loyo so kankwenda kuwa batu inya twi mugambi general kuigwa arenda kuthoma kubutura arenda kuthoma kiki yani kinya soldiers ba general ibariara hai ka munene twambire kwa nya enemies mbecha lakini kuigwa arenda kuthoma na ndendo kwira thayu kya kolelia antu ba saindire ngi ibaretiro no lindi bayiro bakariara ndonero mwambiri kuthuka ndamathi no tumesi njui yitumwa inda viatete yatumirwe 1157 ndathite tieri ndaga ithatu na echunki kyathira umbwa ndathita ndaga 15 na muntu araria kinyawe na atumiro message na ambire kuthuka ndamathi arawa ruyo mukaibwa press conference kuyo buraibwa bwe enya kwa ndobira kiama kyetu kiambazi kiwatanirite on this course na mantu yetu yetite bwa muno na ndenda uchokirinye chema bila bingi nkabo no ntunda we batu tu inangwataniro nene muno tutongoro TCS mithika lenturi twina I mean yeru terero arungi kinyawe na imwana omiru in his capacity as kingpin omiru na mturote miokirita miru yura ukiakolelia buru ukujibwa tukuibwa ndendo bura ria CS Moses kuri yagire bena governor Kawira nara tutu nabarura industrial park kuria wengo na mwere lakini kinya we ngava we na thina no ntuko kururando na kila mu wone ndete ndo muno urio itunga na bana ba front na njira no kya kururando nyingi utumba chindando uchionde na ndenda kwa ku Biblia I think mami okona ri tendi tana manto yo muno aimbere ora njiso ri arito bake na kombikana ria ni na thiri na ntubo bonde no ntutiko mena thina yomba kuwa kuma ri waro noyo uro noyo ndo itionde iti necessary na iti baita lakini kuria nira na thiri kuibaite nene na maybe ni othire either Kawira kana mwambe uracia kire ngwataniro ye maybe ene ende wombo to mankaina kadwimbo kange twayo ari ichiari waile inekuchia uma nyumbe kiama yo ari ichiari waile yo ari iwatata ichoke initungura wai yo tungwa yo ari iwatata ichoke in short yangu ndakuwa mantu ya tika yanene yura guntu gwenda kwa kalono ka kanyosi general ni ratu ita storm of a cup of tea na ntu bamo ba interpretive boy in fact nyingi kwenda kwa member betu mantu yaba yuke very positively na batu itu atanirite na ndenda bunkuti with the executive director KIAMA campus na kinyatu athirie mantu ya no ringirinya secretary general wetu is on course na kethe ku ibwe yobo yaru I'm telling you akethe with a press conference yonde na media chionde social media akethe with a nation media eta standard eta weru eta citizen KTN arioranto bara berigite barando ne mtoro itokabori akigwa endele kutukanda mathi iba mame baita la ibo muri strategy na strategy that akwelezo muno zaidi ya u ndiwe ora to execute fair enough akwenda gwira karimi no tanirie ngo ina munya kinya ibo kina ndimbo ende wakwenda kumanya abuana mwere tomenyanirere tomenyane kwa karimi na kinya imbedete manto ya muno mbeda kulani nontu manto yakayeta na irina ita ntu babo ndo kutukina kethiga lumba kakawetaniria nontu bu kulumba kakakureta munya time so now bwana abuana you know kwethe tukwina rwari rwati manto ya kinyati MCAs botindikira nontu tukwira kuri impeachment yete so turi rwati manto ya TMCA botindikira ibabu byama ibabu botindikira manto ya why or is it true thank you ndenda kuwa bruti umabu na mbere ukiakolelia kwa mfano tha yitu kwaria auke adwa ruyu na last Friday Kawira neti Governor Kawira neti ni Justice and Legal Affairs Committee Assembly ndendo kuri notidikite assembly yethio utiko notiwe antu bake petiro bamo bare yakuyo ntu baba mtu itokiambi ba chamba bithi bare yakuja bare yakuyo chokichuria Governor are yakuja no ntu kwishuria biyo bya kisheria kuka kwenda kuwa batwi kuyo thenere miru ni mwe matini na karimi imuntu akawenda thurirwe wamwira no kuna sheria na wenda thurirwe ni antu kawa thurirwe una sheria na ndendo kuti mwekuroro ito peristobiko amuri imwathani ogukiririe uwe itware uwe mbungene kinya mwekurunerie kwa Governor aratila arugwe lakini we mwathani agukiririe kenda uthiria bangi kenda wikinyanga kenda witharia wengwa menya
kwe itwa mukaithura Meru mukaithura quotes nazo wende ari mainto bie kwa nchukune kaithura mukayaeta kwa atiento bila bigari wenyinyungu atia man akaithuka ngia wengwa andi bwire uma uthaimbire mbuku maungu kwaria mtumo kawira very high top level ntumirio mwetu na mbira woni mwekuru nti kumyathineke o ati tetheko ibo bakuwa bonthe na ndenda kwira society turia twiki ntu kimwe. This is a society imwe. This is a community turi amwe tukwaraniri na mtere chionthe utiro tuterana irie tucemania bo bamone aturi bamone na bongo ibo kwa ndimiti kwe nambi kwina thina na ndendo kwira ini othirikari rete na kiruburu kinya aritingo ibayo bara nene kwambiri na CEC with the chief officer with the man director with an advisor bonthe timu tunyo kusmairo bonthe abakurira ndene supporters bakawira baraba ndene barithwani ati mantu yatindikiri ni antu fulani na ati kawira otithi na yo enio pombere no ntuti makosa yo bora uwa yo yare na yo bakathwani ati mantu yani biama ni bibi otindikira na some cartels baraba gwira abuana included we are one of the more top cartel lakini kwa lioma katuwe uma orakuri ni atiri yubio theni biwatio kwa lioma kwina thina yongwa ndiro yukirio nene ntukawira tuombere kuyukio nene itware ngavana kira itu mantu yame yatukubwa tha itu tahiba chotera kira itwario na ndenda kwa kinya kithira kwina bia na nukumene ingo itileka nini nukumene nontu bukuona mantu yumwe bana bwana nontu bakwithira atiri ikavana kawira awire ayikuyukio tangeria wore wiri atiri woni nteti tangu ibura munyari tangu nteti tangu ibura kira itwari tangu so you guys would expect status quo remain kawira na change status quo and that is why kuna discomfort yeje kwa editangu with illegality kuna sheria kumeneria nto that is what he meant na uri anda ari ingi dawire kawira na bati kumbi governatorio nonto kuri level wakinya thai matini wengo meoteo njuri nenya woni nta umanjuri ukiakuma njuri kwembievi akoroba njuri beerigira ukiakwa thunya mukuro kanisa kwebo expect ombievu turora mbievu mbere withro mbeta nonto riwe mufano yomwe ya ndendo kwira mbere buru thina yonthe oranda winya ringi kawira no thina number 1 kinya ekuru akwendo kuchethi mwekuru uti muntu menete ekuru Meru ya kawira karimia kwire we thai ukiro koma managing director thai kawira atitikia koma managing director theri na ngomya we mwaru mume we no thomiwe kinya ndio ira ngire atwari county itatu we ambia huyu jamaa acha kunibebanga hivi twari tukunene cia muno na ngurika neto arachi mantu aku twaraje safari park na turawa karimi nako bwana era gichonge please ndi kawira no atitikia no theri aithwani we kuibungi ibonto na MCA betu barato nominate kwa mfano kiama ketu na chama bila bingi kawira tikitia MCA bu batano nominate theri ba nominate muringiti ne nakawa huruma yo imantu in the public domain mwekuru kawira eta komerera president Ruto ngwa aramwere chair wa mbodi nene muno so nate kwenda kuwa thina ni amwere yo kandi bwere the problem is one na ibon to kona chiama biongo bina ngwataniro ututi kwa ria luge mwe thina ni mwaki ukia kurita na ibon to nyeto deputy president nyerera rari mathikone tiania Meru itina thina kabisa Meru ina ngwataniro na Meru ina thire na oboke akolelia kenda witike Meru ina thina deputy president ya kuya Meru yele aipoke awe deputy governor na atio kuthwani bwa choka akiwa kangavanari yontura twari lare na function yekanisa nere function yekiomien ko bani ko ngomongo tuitia gaelo methodist ko bani tukia na ibanga ma nyodwa na tuthuri tukia na ibanga kanisa ne ko kwa tukethia kawira shwali ka ipoke wapo ya ngavana na akundu achai akarande office superintendent minister saini visitors book au kuma akarande mustari ombere lekene na lakini which are you people utibu tumwethia kanisa ne ndibwire uma nyak mathiko ya mutu nina mpuru ndari kuo yongo ya bwithiru kanisa ne Catholic mikindori au mikindori ngaos kondo mbira ni uma ya tuikia kanisa ne ndene kirombero ne kiungwa nene utibu kukebunika kuruthu kwena bwo burabwo akaitire yamba we ngwa na kumena atiti na nibo tukona wengwa tukinye nau ariitire yamba akona woni kuringana makosa yandi nayo inkubwa kinyako urwa maiya kuwa kona yakakinyeta nara antu bamura na maiya naye babo mukai antu abe mukaribisha kinya bae mwenye ke wachoka akyo na you know wengwa ankwenda kwa assume maybe bila bia tumire kawira ari akwiya bombere kabisa arere wita kaelo nontu kiatho giki abwithikirite kanisa ne Methodist kanisa Methodist ya mawa the other day ne tumiri na wati
omuwo kakuone lo kiri mantu ya so it's like bari take signs tayari and then mantu ne ya kanisa ya madiko ne ya mutoni no mporo rest in peace ya bwethe kirete kanisa ne Catholic kanisa Catholic na kawira they have not quite been mporo no critique ura munene mporo no critique ura munene kinya kwa deputy na lakini so still ndenda kuatiria kangwire bana mati we mutongoria waire mutongoria no bati kwithwa wiri ndi kuchuna rumuri yogo da waira tiara rumuri kechuna we no tiarire kinyete kiu kyo ngavana kinyotho ina kwena mwanki ko etaku utimio kwa ukira antu nonto tukwendi no ngo kuitire amba kona we nonto nankwana mainga deputy no methodist ngeta nao lakini kankwenda kuwa pengine na bati wita nonto ri mbere kwena deputy president kinyero na ro shuri saindi yengiri mbiche deputy president yete Meru no kare omukaribisha mbiche uyo ni thongomiyo kinyakiri nthi yonthe yo kou deputy kwatuga no omukaribisha haya akuya ringi na the other side ringi ukurea wita mukaribisha ringi mimi biche uni onkwa ni abati ukabira biche wite ature thuki uriku biche wite ature ye negative no tukinya deputy president aticho kakiba jububu ya dembo na tongori baita county ringi uwe tutone yo rengo yakaribisha president Ruto inyeke the no ke amakiki ngi kireani na wanga kumantu iyo mbari mo confirm wora to wa actually saindira gavana atwire muno na saindire mu supportere muno rito ere mwero rito muno isaindi we wingi irere ana na thirikari na nibo ntukubunya thaiku na nkilebe kuwa na kuiliba na senator baraba ba murengo ya azimio kenda bamutevia thina no rabatingi na manto yau kinyayo na nako mya baraba saindire yare ngi nya president na kuire no mutetherie which means muswanda yajura yungi yutare athina buru na yo akilokite na yo are merit lakini aratethio tu political munena ruwa tuka tumweka nyakangi lakini ndio ngona thaina witagini achemba mpala unkuibwa nawe itakuona senator baraba murengo ya yungi na ingutike wike the political suicide iyo mwe miscalculation ngene mtokori hapo komena kawira non tuni independent kangwe na kiama au ko independent mea bana ABUANA ni ndarikiri manifesto launch ya mheshimiwa governor era launch manifesto yawe mwaka muthiru kire launch yo mwenu heshima ari Justin MUTWIRI AG then are deputy are speaker wa mbunge nene era kawira na bakiari MUTWIRI ekoroma kwaria mwira ati the biggest misdoing yorokethra wenio ni kwithra uri independent utena kiama so seems like ontubura maybe either Anthony Babu yukiri serious kana you know it came to happen just like that kambwe umabwanteto netiri batu turi Meru na turi antu baba yamuno na turi antu ba diplomacy na ndenda kuwa kwithra utena kiama tishu nonto kinyaboni wamburi kinyere ambuleletie ngavana mbere nobeli baritana ile ngwena chiama bionde utimu ntobaguliwa kaneta kuona ngavana kutugate mona nonto bwa kutuka kwena mbandi bland nonto bwa kiama in fact yangu ire bwana Martin batu inyere atukaranthi kinya kunyocha imoteri kana wereva tutirika na nuri ko kiama kiriku so mantu yake ama tunura tukumea kiama kirioke mauku na kirekondi na itere kura lakini kankwenda kuwa utimu ntomba kuthwa thurite kawira nonto bwa kuthwa independent batui kinya kuro to kinyite tukera MC betu bambasi nonto munene to kireito murugi na rekuwa woni eitara windi ni usi asene ngweta atia kurita to babui tutikwenda bweta tutubutuma buri bwitite ndwe ne kutua buru ya ngavana utheri bila sababu ngavana bwithi bobo ya mwiri ya kubwithia bobo na buritanire nungu wikenda nto betu bona maendeleo bitu kwenda Meru ikura lakini athukia na rostiro nto kama kitu minority party tu inanduti kikatiba yo kharia Meru na bokinyabo so kankwenda kuatiri utiwa mena kawira buru nto bakuthwa independent kuthwa independent is not a problem no nto kwena nye independent MC chiuri kithibo mu support yo nto kabako MUTWIRI kabako ke anto bochuke goi uno critic number 1 uni kinyeke thei uni kawira nkiuri nya no baba independent kithwa ndi nabo lakini kinyabo iba kureana nai noe so kankwenda kwira kya polelia manto ya kako tuika no kureanira na tiumba kuritanira ngwina kiongozi yeyote kinyotho imurengo yuriku kinyoko thiki amakiriku kinyoko thiri njoni iriku na ndenda kwa banti ni muntu mweya no mweya arethura umite ku kinyaka uma Russia muntu mweya tukona muntu no mweya kinyotho imutonyo ko no ethura rumui ukamia muntu imutanoche lakini atibui so now bwana kuri thina ni okolea now kambwe mantu okolea ya ndirezero kinyere ringi ki senate na kiurine atiri uwe ili wa ngavana ili wa private wokolea ili wa lukanga ante to inonto menya the idea is this okolea ili siasa ida na ipartisan politics na ni private enterprise lakini kwa alioma ili sozi chethirikari chutumirwa windara tia mutuma ambira kinya ya taimwira alitingwe bana nkairo milioni 1
yonde yutu yetere kiokolea kwa michetho rere Meru Kikoska bechiranto bati kuona allowance ndendo nyantu bathikiriti miante tu inkwaria kwene atu ta the court of the public opinion ira kinyantu bongo baiteamba baka washwali manto ya kinyongo ubuntu kubagitire ambo ngo akona uni ngakinya kuna ngakinya ntonyire ndabutire tonga kubu ngakinya embe nkiro yana mutuma ngakinya tiani na mikindori nkiro yana mpuru so that kind of thing ndenda kuwa please ndenda mtu athukiti kinya wengo na ichi murungu akwete kintu itwa conscious eku no menya woni ankuthukia woni ankurongwa woni angukoserangania conscious yeku ni kwira na kwira conscious yinio ukamenyeria muno kuthukia keku ya kwa tugendi wewe no thinje muntu umburi no tikubwa kinya no atea kuende so there ko mtu actually urantumirite report na ya bora babati kwitwa bakire wa Kikoska kanini na mbira mwaka ruari batirariwa na batiriwa tibi bakona woni dendo so kiri thikari ndiru ina wari woni kamwe burungu bwa kiao muno kyari tingwe baba kuritangwe na kambirika na woni ukiakona high profile people barabo ameritu murume arina batu tubwente tuitu na inyembi kanya kakura kama kante tuimwe antu tuirinde kwa na information inyingi muno na ndendo kwira impeachment ya succeed ukonora antu ba county staff bongo batura babiritu uti wiritu kuma top level executive kuna mamwanka ndi bara nini nonto antu ba itubamenya windari muritingo ya county kuba bengine ashore bakwa na itoria na rabo ya muno na murungu abadharimi so for example kire matinda ya Kikoska bwana bwana nonto no rekire thirikari ya munya no rekire thirikari ya kiraitu how does it go nonto mtu mwara antumire ka report kanao tugethe ngakawatanithia ambira ati baraba baretire ku participate batari wa allowances na batari wa chinda baraba cindire how does it go ikutuka kuna mbesa chia kushinda kuna nya allowances cho facility yantu yabe mishethe na transport na mantonto yo ndenya milu sichio era tuita living allowance tio they niriti na iche turire in fact yo thigema gwa thirikari ni turite na chiweta chie samwaya ichetere kachietere kungi chenda wait a minute nitiariterwe kire thirikari kire ministry kire department of sport yes ichi process ro kabisa lakini takinyeleba iba tio kinyele chieko so ndibo tungu kwida kwina kithamili kiri samwaya kiwonke la Meru na ibo ntukubwa tukiwa batu tutemio kiraki na ndabure thinera nene Meru ni antu kwata nthoni bakaiba nthoni baka Meru metho ekaura tutenda kwethi tuenda kwa very courageous kethe ikuonekana tu antu babai tuirinde kuonekana tu babai lakini itari kinya turenda history tunjanji bobweya itari rikeya history dikandikwa bantu kudo kwa thina Meru na turokirie sauti yetu na ibo ntukugirira yako na ruende ya bwana na ngenti na ntiu kira urambo mba kwethwa nkiwa awuni kwina thina Meru na thinene bati ukosolewa na nkiwa otiu sukumite MCA kinyabone atongode na bena akiri ciao cio na mutaratara wa sheria yo sheria ne contemplate obwo ngabana no athuru achoka akaluka akamtu mwe na ibo ntu mutaratara yo kwa thantu kenda tibwithie mantu yonthe akai personal akiwa tashinda thurirwe ndashindire angabate kwendo mbona bena ruritho ende kinya bena ruri kwangwire karimi antu wetho bena ruritho nyaro ukiara chika memene ontu aracia ruritho rwa rutimia kwiri oritangwe kubwo nko imirita bobwe bonko karitangwe kubwo ya babe na ruritho baeria ruritho rwo oriku lakini ende kuri okiwa antu hapo kuthura kaba okumena kaba okwetheria kinya ba kumena bonko kibwithe chebobwe ya utithwa ina mumenere enduka thura kwa tuka weka wina muthurire kwa tuki wewe ngo kwithura ukioshindo kabwithe the right thing na wachoko kathikire kinya bara baruku na we no ntu ingutiya bonthe utiwendo ukira ukukirira mantu kona ni kama mtu akainga mantu kabisa ashethia tiba chua mwanka mantu ya kinyara ya kinyite so bwana you know nikomea nukomea mantu ya Kiraitu Murungi Foundation Kiraitu Murungi na ari na foundation weta Kiraitu Murungi Foundation ameambiririe kinyambere ya governor Kawira Mwangaza ambiririe okolea kinyambere ya governor so what's the difference is this Kawira no rani okolea wengwa Kiraitu Murungi Foundation executive director yo eto Priscilla Murungi former facility no rani Kiraitu Murungi Foundation winko me beneficiary bayo tuna Dr. Mudhomi no kumakaelo kwetu no dhome de Kiraitu Murungi Foundation inko me anto baba ingi muno na baba ingi muno kinya ntonjo gune primary school kinya function ire ko ingurika na nyindari anu function yu na choreba Kiraitu ibe ya no to Kiraitu no sponsor na sponsor ye traditional dance ingi igane traditional dancers na nabwitha cia mantu amingi muno yo kuria talent na yokwendereria community mwanya yo okolea
na kiraito Murungi Foundation kiraito Murungi Foundation ye kiraito ngavana itamenyeka ntaigunye kia rirwa buru anywhere diranto bamie manto ya kiraito Murungi Foundation ili mwakitu na Thanksgiving na baraba yite kwa yewa kiraito tuanze mwisho na ya kipindi kiawe kia ngavana kiraito atenda kuungania kabisa nonto manto ya naambiriria karaya muno minister na rembio South Imenti lakini ukiakolelio kolea ketheka kawira kwa mfano etikiriri otira murega baichu manto yo kolea rani nayo manto ya kibwa muno kinya mwekoro munya fivi nethero akirani manto akansa program na akia ya walemavu into na inkubirika na mutore director program ito kamuthu inkuminto bibi romba obike bibi ingi muno na bieta bike na mwekoro ngavana etakena everywhere kumanto ya muyo bati utiro spouse ngavana lakini ndika wira no nonto kolea ichiasa na kuma wambiri utumira njira imwe utumira mbia thirikari you see murega baichu kinyata aero kanya ka kwithira akiona twa kanya ka nontu kiri impeachment ire mbere akarere akanwe topic impeachment bo murega baichu la kwaria murega baichu la kwedia murega baichu la kurumana you know ata aero kinya kanya ka kwithira you know and he took a step back. You take step back ya ukiri. Oma. Kakwere murega baichu na. Kawere is supporting the spouse. Murega baichu no mbivu ndepite ngavana kumakuri dari. Ndendo kwira uma. Na kinyenda ibiru ntu ngavana kila chomo kila yonge barabara nyumba ira nkuru murega no renda kupithira ofisi ire ndepite ngavana. Ndo nyaka wira akiri atwete atha ndi anga murega kama tan kito kilo mwanja na take nyo viti na itere kilo inyawe. Endele. Wenga chura mwekoro kwako mangavana ndi. Kinyankari akora tende nyakuonwa. Ndone nyamuthako the other day only once muthako wa pire beka ni sene Apostle Kimani mukuru osusa ni kihika. Isaac Mburu. Ationa wa nonto engwene chiake ingi nete akakaria ngombe nara nete atethia ntu program different maybe their style of working is different no to style of work to style of work no to tuwire ni atiri na brother neti recommended ki ria kwa impeachment kangavana iriwe ukaungania nteto iriku ichi okolea no tururi iriwe ngavana iriwe ki private kwa mfano wana habari barita ba kinyo ba chamburo baka unangirwa kamera bakiro akabeyire ki mantu private ende nabo ba yachi uri no tutu ibwa ngavana etware ya to wakati ye myako na winda ari mwalimu media na rudi tanama mantu aminde tu sources of news na news chi maiki ebatu ta elite personality ngavana kethiro ari au the governor newsmaker ko uno kumya ukiagona ngavana antwana no mankoro me record kinya na thimo wete story upiki story ariku no ntu babu butumira antu firondi beta kuriambi story nende no kumya ngavana no mukai antu beta ka waiba uro kuri antu bejira au pengo bonde no ni TV yake kwenda ithiro ariku nende ndenda kuria atiri kiuria ni atiri ni ngavana wa Meru ili ari okolea nili ihaka wa thako minemwe indi nya thako minemwe no ri ngavana itari ombe kuru tuku kwe muthenya yenda thashu in fact unire enda advice omunya ndimo ito sabu antu tukadia tukauma utu etagatemene mwankatha ile thainya mwankatha thita tu alba kuma utu etakuthiria 3 stairs ndimo tukama menye thakenda no tukundumia antu no ngavana ni ngavana itareo utirio tumiakuwa howe kukinya thako minemwe ka ngavana ka muntu okolea utumbika na okoleje neo kinyeti bati utumira resources che thirikari biki mwira oneke no ke okolea ni leto kireito atire chi kinoruchi uri na mbeche chia ni allocate count arua okolea ni ichunchikia kumikia kanisa yake sandake kanisa yake na muchara yake na kangwe ndogora tutemia mwitikia bunu rongo ibo nteto chionde miaka ndiwere ko nteto ikungana na Meru ende kwanje kubo ndikania Meru baye kuthoma Bible muno na siasa itu kuringa tuitu maromba na Biblia ile kweta nkero muno mwangana rika na story nge ijato vampire ya ndona antu bakiandika ya munene weto wa hub na riretire kuithukira nture witora Mothingiland na rete iroria bionthe bimuroreria bimwira kethea etate tukithiria siasa ja Meru ndemndotero atije bai na kwina kiroria kimwe kingenti muno ketwa zendekia wakinana kiuke kekare nyango itie mwera kiatunga muntu kikonia munene ibo atunga nthu bakuri lakini kuno mweto wa mikaya wa imula uno weyira mwira uma mwira munene winti kondo jinda ndo uni ndono kiringo mubuyo nkoro na tharike kuya chuno iguru na Baisiraeli banyaganyage ngondu tine murithi are kwandeni are roka muntu kaika kai no boka ndora irio rongo nende ntukwira petire ndo na irio 450 na irio bibi abikaringa sendekia wakinana akaringa mikaya wa imula amuringa roya muria woiri murungu ankilire areta kwaria we nuko me finally irio bibi 450 bi mathiri bio bi rongo ende finally irio boko atiga obu munene etire ichi itha ngarine
muntu mwe kiri mubu yureta yaratha munene na obu munene arakuorero imikayo imula iri bantu bathaure imikayo imula ndi bantu kubwira ri kubwa muntu akiwa ngajuchike 10 anga maromba anga tweta nini katucokia nkatho ingwe murungu ethanga ngwe wita kuthanga antu wita kuruma anthu baku wita ku vilify everybody wita kuandamaini bangi ndenda kwa murungu no justice ukethwa obu kithiata ura murungu akwenda ubwithia haki no keshimwa antu bonthe no batija there's no other way rather than impeachment ndenda kuatiri ni kama antu ya ero kanya ya kura it is true mantu ya ikanya ya kura mwanko kona deputy president wengwa no kirie njara arua mantu ya Meru ni ankururi nkureka nayo konerero kweneria mbeu ndi arawendi babu Meru tiweni bwethie urabukona ibubu kubwa ariku na ndi akuuka kwenda kwira no muna kwira assembly babu assembly returning wira iri yenu na ndenda ku report up to now muchemani yoyo ariku sandi Nairobi you atongorio consultation you are in MC over 60 na kinyake thengo miyo endelee kwedia kuthangalanua na MC bau bonthe bena ngwataniro imwe ni kwari na apology inya yuti 64 so ndenda kwa kinya mama kethwa tiere nantu ni ubatano na ukiakolele utwitire tinya batano bau bakethwa bekwiya na ndenda kuwa ria muswanda yoyo keya next week omenye is a done deal no tu mama no rekere nteto irakura ireta out of hand ararurandwa injire ya kirurando na MP na kurura na deputy okena kurura na MCAs na kurura na biama na kurura na ba shindana abona kurura CS mithika na kurura kireitu murungi ai murume ko nyeba ko lai kara iro lai ngore to anthuko baitobwa ya royana kila mtu ende irechi othakera wa no kalaka ngai loima ndona ko irachunurango beluito iratiwe kari ya wira kionje so londo tukweta mantu ya kanisa you know dikwari na maromba kiri karokia governor the other day think last week yeah and then think the following day kundikie ingine kyo kia tumiri na kyo kyo umira kia mbile kwa dispute maromba ya uma te tongere obuyo mantu ya te basiasa yite batikwedro mantu ikiro mantu ya meambo mene and all that so you know, this thing seems like yeta overboard. Kinya onto gachaku aku itorekane na mantu ya Meru batiro mantu yo. You know, okay ya kwedrwa ikureta mpathu kinya kanisene. Where are we headed to? Batwi kankwenda kwira umai butho bukumenyekana. Kinya nto baroko na baeta wa mtu bakandikira message bakinya bakawangirie 10 mantu nto yau. Na tu wantu begire ngoi kari utia mapasta burunye thote pasta ikira suti na ira tu bibie ya wete okaire mbecha ngiri 10 ni uchumi bobo kario na ndenda kura ngabana neta na nyamu sema yonge antu bekutwa mutumire nyantu ngiri 5 antu bora megantu bwana with all fairness bwana you know tutiwo unonto some of them barabario mapasta barabario ni antu bakumenyekana ni atumiria bena kanisa cio inene ngakwira onto bu pamo boi barumi orende yonto ngomya bishop mente mwetaritwa kwire arumi buruki mutandao na ngabutumya kanyimo kwa mpaka nyanda karitiribukithi mwe kwa akira ona pregnant ite praise and worship team yo no muruma ni ngavana onge na bishop kinyawe so ibo ntukwenda kwira I think rimwe antu bochetha murungu muno antu bara kabetiro bya kure no kya wetira antu wabeta antu kwaku we mati ni urenda ibukuru akarimi wachoko eta antu kwaku bacoka ende baka no mwanka bari ba ufiba no mwanka bakuonge kethe no thinjire nyamburi kethe no barumiria kantu wachoko abekire ngari mauta kana barumia kantu I think it was in order nanto banyontera buru na kinyabe to nyeringi beteke nante kuiba bai lakini ndenda kuwa pamoba kinya bishop I mean kinya ngabana no aturo barumanga we nurende kwira we nkinde itire yake oro ende daike kindi kya no yoro ibontu kona etate what options does the governor have ndenda kwendi barabangi na buiba bwithire bubweya bawanto ba te represent kanisa woni urathia ateto Kristo ukristo boitana iri na uma na haki ukenda kuthire differences kathi na confirm itukurika na irumi bira muskavu omirwa rumirwe Bishop Salesius Mugambi na batikwiro sore nuko na kinyaka mise Methodist no mune rumi achere Reverend Mutuma the deputy governor His Excellency Mutuma ni minister ordained wa kanisa Methodist ko wende ndo ingi kurwa na kanisa itibati kurisobwai mbere kinyatene rera ntu beta korwa ngere ngaibo na Martin imbiche ikimanto ya moya Kimiru ndera wabenja inja kalina bayeka miti witwa menjeleuru imiolo bakawa ikenda kurubeya baraba inchia kuruba benchia injuki njuki tiara yakweya bakawa kwewe na mwiro ariku
bageta kuringe bakero Martin orumireze karemi no urereina kana aruma mukuru nthuke bethe no komendi bako yu muiro yu obona ari tenturume akari tenturume muiro yu kathirwa mbere riwe ndi akoroba nti abakeya na ngerere wi korowa kuka kwenda kuwa already ngerere nye kuya kurituima pasta yara kana kiongona kirake kurituima pasta yara kina muiro tayari no nturi ndwere rumanirwe bakiro era munda yo kanisa na arego jiyura ngabana akwenda ochuna kanisa na yo kanisa na munda yu ina history bubwe ya kou kankwenda kuwa bubu babati solution mbere baraba thuri tu bakero sore mbere deputy ngavana ekuena thina ndenda kuria atiri deputy ngavana ndera rome wa uni mpinye elimu no na kinya mbere wa uni ningwa nkwire abwana indaichi kuna thina au na ndichi ngavana kwi manto mengi na thina yambiririe thina deputy ngavana yambiririe ntuko mbere ero atareta kure nyingi ya ngambi no ntwa atareta kure nyingi ukarika ukola don't forget it wari na candidate bang onto mithika kumegembe south lakini kenda kwari omanya kura wira karingari kawira ringero nyimenti nonto arende ende kona ni mutumai mutumu nini muno kinyanto ani bake baba yentu kweswari ngini bairuba kuma you can imagine Martin uninka kwira yo samoya kya thone kyako kinene nonto nyende munene kwa deputy ngavana alafu goka irwo kinyo kwira na akira we mukai na nto baraba bakira ma story wekira endelea na manto ya thaire tukwiro mutuma ro munini ho mutuma tibwe nombi ore tukumya mutuma wengo enarito nene of course as a person minister kanisa nene ine shima yetu Methodist kinya sakuzi che Methodist na system tia yo tiongwani cia support kimi muntu wetu all over Meru mwana mukuru munene muno mukuru njuri ncheke oro tuire chama ni Meru wanjuri aimpatanishi wa Kenya wanjuri ari national chairman onjuri ncheke pona paru ntwe thingia ku mukuru ine shima na rito ishima ruri ngono rethro ri ariku ibyo bya ngainde kawire nyomo select no to ata select Martin kana bwana so kankwenda kuwa thai kawire na reko tuiranga mutumanga na karianga na kari alafu choko mena muntu naibwa kilukire kethibwa kilukire yeu yathirire yau nyotho akairo kuremwe tuote kuretani wewa ero no tio it is too late to make peace no to tuire ke urira aterengwa iuri ke otangua ni akoroba wa bitha baro lakini uto bitha bwa ende tere uri kweya na utangua ende kile mutuma tere bitha bo baro ande watia baba kairu kuma akaitha alafu hongi ende bo bwa nditi kuithika bwana ende nyetu kairio mutethi ande wira uma kunya mtu kwingita karanthia mtu ndamwira maya etwaria gatugwenda utethia kawira mbiro twethie thayu we ntetu we ikinyite ndikure bibi utuma mpuru wakiama keno peu kira toru yakyo baba wa ngira itu ane thaitu kwari lugha imwe munya tutari kimwe thaitu kwari lugha imwe mithika linturi thaitu kwari lugha imwe twinde hai shwali so it's late kabisa it's too late thai karekere mantu yakinya too much na no yaere kanya wengwa ara yaetikirie yakura ara yakurika na weni mutongoria na mwathani omwethie kiongo kya Meru ara yakuinichia ari akiwa we no tunathurirwe ari atu akiara chimanto yake na family yake na yau yonthe abati kwithwa kwanja tongoria bara bengi abathi family cio true yes now mbere tuona comments yantu no tunkuona singe yao wa abwana huko na mashabiki huku sana council of governors nibaendelee mendekethia kiri kamiti kiri rwari bomas bawati nibakwenda governors kinya ba wakanya kamya kele mbere ya impeachment ya ontubobo mbakwithwa bwet regard ni impeachment cheka wira mwangazi isile ira yejire mbere mwaka muthiru kinya atare kuthiria kinya mieri 6 and then yeje niyo yejete exactly kuthiria mwaka yomwe you know feels like magavana bako inyelwa bonene sana uteko inyelwa bako inyelwa nkwire bana Martin kinye we witwa Council of Governors ndendo kuriko ke katiba ikwire iuni kikundi tu ikilabu kema antu ba nene na remo antu ba no ntune antu ba nene no babwithie njira mutaratara yo kuinyilia antu na yo wikarie kinya bethro be no bitibwo no limo bo bate atongwe na ndenda kuwa butiumbika na mantu itu itete kurwayo kankwire uma ndathikirie muchororo koitwa Frankie Karutinya wakelesa akiwa ntubuni untu iligo untubutu wita batu ita Council of Governors Council of Governors tikintu kiinde sheria kila ni ikundi weke ochore na kemangavana no ntune antu ba nene na ndenda ukwira sheria Kenya it is interpreted in a manner to enhance human rights no tukatibe riwatri mamlaka yara manene ya wananchi ba Kenya kuno ntu mamlaka ya wananchi kinyangavana atibati uchithe no na mamlaka ndene ku sheria iromba riuria kuinyilia mwananchi acheri ndendo kwira bwana Martin yankwire kinyoke tho intuku imwe ngavana akiluka uma ngavana achoka luka mbiti enda kure antu
abati kwengwa na ntuku wereku ko sheria uyo oya kuwa meakele uchelia ikiluki ne ita sheria mbe sheria ya obiti na sheria ya kuinyilia wananchi sheria gavana kauga sorere ba reconsider your decisions ndendo kwira atiri gavana personality yake ina thina tibingi uma na kwi mtu ndera akinya kinya bobo akiluka ende wasorere kwira sore itiorachia sore itiorwa ne thiriri komebe muchungu sore uatawire nya sore senate dirando na initi muno akiwa I stand guided we ngwara ki araonerwa nteto buru na retikiria buru akuru buru ndokitie ye buru itumukai ye itubabalai we buru mukai invokitie lakini akialoka au kaende kabati anga ndinayo anga katero kurome katero leko kunde ndo kura kawira wakari menya na bati kulani kiwa iguru tua kubidya makosa remwete makosa no chokera makosa no ntuke akolelia ngavana wa iguru netire ara impicho muno mwankara chokera chia lela ubakawe aro chokara bwithio shore bunene na ma MCA na ntuba kirinyaga bonde mwankana ibirinyanga bana ba Rift Valley bari weguru wewe yo turure industry hatu na hatu tukiwa atwe risasi chekoro na maitha no tunako bature kuya na ngombe so very quickly to na comments chanto unataba kuwa Brayo ariwa hello is it because governor was elected as an independent candidate that is why she is facing all this abuana na kanu kirebo Monadi ariwa Welu TV MUTWIRI abuana Meru anaielewa it is too late for Kawira Mwangaza. Onesimus X-Mark Swift ariwa watching from Mombasa Port. Kawira aende nyumbani tumeaibika vya kutosha. Nawe Alfi Muiti ariwa it's possible our cow is unproductive and should be called, but I'm worried it's the vouchers making this decision, so it's possible the issue is not productivity but interest of vouchers. Christine Walcott ari ndikuru Burundi nkurere I know people Christine, you know someone from Burundi. My friend. Thank you for hosting Mr. Abuana today. That clarification was important. The press conference we were told to wait for by Monday midday. It's is it forthcoming after? It is not forthcoming after all. It is injury time. Zero confusion. Focus. Thank you, Bwana Abuana, for finding time. Thank you. Thank you. Ndio umo wa mantu ya baba kwa Kawira nete kaba kwa Meru na wena awetikire Meru neki nende nkorika na kwero CS Mithika ndirari MP wa Gembe South Raila Prime Minister bayani no mawa kureta taitu antu areta thina muno bakiwa kureta kia antu ba Uhuru Kenyatta nini nende Mithika bachokeria bera taitu kinyotho kaira retoro nkomari katutita ki bishop tutulie maru kundi ndera kinyotho wa kwa mfano Amiru aba kore wa Isimba kinyotho ano ni njowe kuwa iba kindokwe we ko kwenda kumya bibi kwa Amiru bakorowa kinyotho ni Simba kaimbitie kuwa bakindokwe we kinyotho nuthure baba kuwo tindasi ntimata we saying Amiru batiko na haki yao ya maendeleo yo Amiru batiko na justice bilioni chio ida bakwawa yes thank you Tima kana electronics na binge bibinge ai ija kwetherore na supermarket